Tanay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning anak. Today is February 27. Uy, happy birthday. Uy, happy birthday kita kanina. Happy birthday. Happy birthday Wina. Ha? Kanina. Ay kabara kali. Papasakayon kay kon. Doon na ka mo nga. Libre lang ni ha. Ay ngaran. Minandro. Ha? Minandro. Taga Dingka. Pago. Tagapagog baktas kala. Oh, di sumakay kay motor. May dakot lakot. Oh. Ano baktas ka tika nga pago? Ha? Jigo. Jigo, nice school kan mo pay. Paya ha. Ano ka na nga grade? Ha? Wow, honor. Ano ka nga honor? Ikapira. Abasaw. Oh, idudulong na lang eskwela, narani man la ha. Ay mga aran. Ha? Ay? Aliyah. Ano ka na nga grade Aliyah? Grade 5. Wow. Honor? Wow! Parehas kan Jacob. Honor gyapon. Tanay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning anak. Today is February 27. Uy, happy birthday. Uy, happy birthday kita kanina. Happy birthday. Happy birthday Wina. Hinay nga da. See you soon. Oh, good health. Happy birthday Wina. Today is February 27, 2024. Time check is brought to you by myself, ourselves, alas 7:15. Ada kay as usual, matikadi ani kita pagpasakay. Tiga pala kita din hita itong kinadlaw. Di tayo pwede hingalimtan. Oo, siyempre put God first in everything you do. Hearing pa, and He will direct you. Ay lang kita pagturo kung pera lahat kung pera lahat makuhida. Importante nakaburo boundary. Hay ano anak umsim. Oo, amula iton pati ma, good luck anak, team kuan, team competition niya na do ya, first time ma tournament yan, cheese tournament ngan sa pa February 27. Ano yung rin kanina, ma birthday ka na. Ma birthday na iya, pero may iya pa April 4 lagod kay sweet 16, mga 16 na. Okay. Kasulod Mercado. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Today is February 27. Mahapon at Marso. Oo, bagang masirap-sirap na liwat, ano? Siya niyo pa sa Erosimana. Salamat sa pagkanay, Honey Spaceship. Honey Spaceship. Ini bagong abri na nabahan. Ino ini. Hindi na mahirayo. Antok na ni kanakuan na palaba. Din. Yung may sa sindro. Aw. Ganda Mr. Labada. Aw, labada. Oo, ganda Kenneth Villegas. Oh, Kenneth Villegas. Bertodis. 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 Derek Bertodis. Oo. Tama. Amo pa man. Siyempre, ipasakay ko ikaw. Good morning, ay mo. How's your day, Idoy? Ha? Okay lang. Ngayon ngaran. Ha? Jigo. Jigo, nice school kan mo pay. Paya ha. Ano ka na nga grade? Ha? Wow, honor. Ano ka nga honor? Ikapira. Abasaw. Pero honor. Importante honor. Ha? Honor your mother and your father and your teacher also. Ha? Tama.
mo ito. Na-eskwela maupay, honor. Ano yung nga rin? Jigo? Jacob, ang Jacob kay Santuson man iti mong ngaran Jacob. Saint Jacob man? Jacob. O, idudulong na lang eskwela. Narani man la ha? Ay, mga ngaran? Ha? Ay? Aliyah. Ano ka na nga grade, Aliyah? Grade 5, wow, honor? Wow, parehas kan Jacob, honor gyapon. Ako na sa sumakay, Jacob, nakilala ka kan Jacob? Si Jacob? Oo, tagalikod. O patut ning mga baltok ngayang kamo. Wala agad kay Jacob kay honor gihap. Wow, libre lang niya. Palibre ko ikaw kay aga pa man. Oh. Arani man la ha. Basta ma-eskwela mo pa ha. Paya ha. Oh, sige. Aliyah. Bye-bye. Thank you. Ha? Kanina. Ay kabara kali. Papasa kayo kay ko. Doon na ka mo nga. Libre lang niya. Ay ngaran. Minandro. Ha? Minandro. Tagading ka. Pago. Tagapago baktas ka la. O di sumakay kay motor. May dakot lakat. Oh. Ano baktas ka tika nga pago? Ha? Diri. Oh. Wala. Walking. O nagkulogod ka tika nga pago baktas yan eh. Oo. Pero man ni kailan mag-Rico kita tatagan tagyapi ko yung Palawan. Okay, Palawan. Okay, Rico na. Oh, sakto laging tatay. Sakto la. Oh, igintutob yan kita. Jesus la ang pula Oo. kita. Igintob yan lagi tayo ng Espiritu Ginoo. Santo. Baga makaiban-iban kita ito niya mag-goal pag binagtason. Kalit pagka amo lang sa mga paagi nga makapabulig kita at mga taglaguti nga mga estudyante. Yes. Nagbabakta, sintalon. Oops, lupad, malupad kita. Oh, ha? Basta mag-eskwela lang maupay. Rhea. Oo. Wala. Ano ka gate ano? Gate, Iwan na lang. gate 1? Ha? Oo. Okay. Ato kita gate 1. No problem. Melchor. Ano yung ngaran? Minandro. Leandro. Oops, hindi kita. Kaya dito taragyan. Diri dito, gate 1 to dito ano? Leandro. Wala agad Leandro. Ano apelido? Dulyada. Keep up the good work ito ya. Pag sa eskwela lang mo pa eh. Lala ka Tibor. Ha? Tibor. Biya? Tibor. Tibor. Matag dito. Sino matiya? Tita. Bit na kilala yun. Tita Tibor. Tita Tibor. Yes. Nakilala ka ng Tita Tibor. Ano ka na ngakuhan? Senior high? Well, 12 ka na. O graduating na. yes. Uy, very good. That's amazing, ha? That's kind of pursuing your dreams come true. Oh, God. Police. Always. Paano kita dito? Police lang. Paano kita dapit? Sige. Thank you. Pagsakay ka ni spaceship nito nyo. Salamat po. Okay. Nakik-shake hands po. Huwag kita tipagkarandi dato. Ayaw, di rin pwede. Papadalagan nga ni Kadto. Ore ako. Pagdalagan mo rin kumansala. Okay. Kapot iday, kapot. Malupad kita. Hi kita Santo Niño. Wala pa slatlan ka. Waray sa pa yan. Bisan niya to kita hamars. Oops, anay. Anay, dilumaya. Oops. Tol. Waray, good.
pila dire. Ha? Wala niyo klase? Wala kalis pila. Ano yung mga aran? Ha? Alexa? Oo, sige. Ngari kita Santo Niño, Lapos Layton, Atlanta. Wala kita baga ninipig taxi. There is spaceship ini, spaceship. Oy. Oh. Napalit. Sorry, dala. Oo, mula yung tutukan. Ayun lang. Napalit sila sa sabi ka. Dire pa. Diyan pa. Wala sa pa yan. Bisan kita nga to outer space. Mapingagawa na. Welcome to my life. Welcome aboard. Oo. Adi kita akong vlog man. Ah, may dungay niya vlog. Oo, CCTV. Oo, saan kayo nyo? On the house. Ay, ngaran yung mana. Ah, ulan kapatan. Ah, tagabalod ako. Aw, taga-Balo. Ah, may hangin break. Saan ang patron? Okay, mayuan. Mayo ono. Ang bidong yan. At na. Ganda man akong kordya. Okay, anti, grabe yan na. Ano? Oh, grabe yan na. Awan niya yan na. Nakakuha na simple hospital. Ala. Oh, na hospital na yan eh. Man akong kordya. Nabot ko makarikap. Okay, no nag-ano yan ah. Kaya kinuha manikiya yung COVID. Oo. Tirahan na kaya siyempre lagas na. Oo. Wado, wala. Oh, dito kitna matro na ira, balot. Kaya Sige. na yung mandayrang basketball. Oo, ginimbitar ako. Makarikaber, sana makarikaber. Recover ito in Jesus name. Kasi magakinuan ko nung ano yan. Linovo? Dito. Sulod? Diversion na ito. Okay. Antonio. Hello. Adi na. Hello, Amira ko no. Amira man, nanyan no. Camera. Welcome to my vlog, Gidoy. Hi. Oh, Amira. Okay, welcome to my vlog. Oh, Ang kanay vlog. okay sa kay Tunyo, nakilala sa kay Tunyo. Nakita din eh. Nakita ka. Ay, okay good. Okay nga ran niyo. Kyle, balikan din nakasubscribe yan po. Oh, naka-subscribe ka. Yes po. Allah, gadaw. Dahil dyan, mag-friend tayo. welcome to my vlog. Shoutout yung Carl. Ay, yung kay. Ba't naka-subscribe ka ngayon? YouTube. Kita na, wala ka dito po Facebook. Facebook. Gadaw no. Oo, konsyel. Temprano kita inang magrahi. Temprano kay mati sugad kita. Mati sugad kita kay maron ka mo. Susundong kot niyan kusya alas 2. Adto kita ha Tacloban ngan baga may nag-imbitar ha aton. Kung ano man itong imbitar niya nala. Okay.